Laingurak le Maa TV kijo ashe oleng tenkaraki enoolong ninyaakita aponu asuj iyiok ashu eponu aing'or iyiok kira Maa TV mikiaduaki ina tenkitisho kake kijo ashe oleng naa kemayian intae Enkai. Karibuni naa enoolong, yiolo ajo kingira ng'ole ake aliki ntae ajo kiatata Mheshimiwa Mathew Lempurkel naa kelo aintroduce koon nelo alimu ajo keng'ae. Neeku king'as ajo ashe oleng tenkaraki naa nigira asuj iyiok irishat pookin kira Maa TV. Neeku yiolo naa amu kira Maa TV nikiro naa olosho olulung'a lormaasai. Kiyieu nikingira aitoomon ilarikok lang lotii ilorikan olotii apa oloogira aponu. Neeku ekitoomon intae piining'uning' enejo ilarikok linyi wenejo irmaasai telulung'ata. Neeku kalo aitoomon naa olomoni lenoolong peelo alimu ninye ajo keng'ae ninye nipuopuo ayiolou tenkumoyu oleng. Neeku kalo aitoomon ena rishata ajo karibu sana Mheshimiwa tiatua Maa TV. Kesipa amu enaang' ena. Toliki irmaasai ajo ira ng'ae naa nikunari nejia. Ashe oleng naa karinyoki ashe oleng Maa TV narinyoki iltung'anak pookin oing'orita ena TV. Kaaji nanu Mheshimiwa Mathew Lempurkel naa kara apa orbungei le Laikipia. Kake kara oltung'ani onyor irmaasai naa kore tukiendelea kiyieu nikiomon Enkai amu kera Enkai kitok. Kesipa. Naa kiomon Enkai ajo Enkai taramata irmaasai. Enkai taramata irmaasai. Taramata nkishu ang'. Enkai nchoo doi iyiok nchan. Ometaa enkolong'. Enkai nchoo iyiok mataa nabo. Mairikoto aibung'aki ilaisotok le sikiria. Enkai taramata nkera ang'. Niramat ilturrur lang'. Niramat nkera ang'. Niramat nkishu ang'. Niramat nkishu ang'. Tasirani teipa. Ashe oleng. Ashe. Toliki naa irmaasai ajo keng'ae taa Mheshimiwa. Katilimu ajo duo. Ashe oleng amu indipa atamayiana irmaasai. Very unique. Kejo irmaasai kesipa. Neeku ira ninye irmaasai pure. Amu itang'asa aisho iyiok ena omonak ang' ormaasai. Neeku ashe oleng. Karibu. Kaji taa Mheshimiwa Lempurkel. Naa kajo itining'oitie ake pooki ajo kara apa orbungei le Laikipia. Nchere naa kore sii apa nanu atii ofisi ara orbungei naa kataasa siaitin kumok oleng. Amu kairashua Laikipia North iaraki Mijoni meitoki natii. Katesheta saidi osukuuli 100. Sukuuli ng'ejuko. Natesheta kore Laikipia ore kutoka Nanyuki mpaka ng'oji neji Doldol naa 40 kilometers. Kore since independent abaki apa era irpayian oji le Kaparo speaker meeta ina kop stima. Ore paajing' bunge ore my first year lari obo ake narapu stima kutoka enkop naji Timao mpaka Doldol mpaka Polei mpaka ng'oji neji Waso. Metaa kashipa oleng amu nanu wata orbungei lekwe ogelino naitabayie stima mpaka eshomo stima atua nkishu. Atesheta sii TTI tong'oji neji Mowuarak. Ore apa kulo kuna oje Karroi neimarginalize apa iyiok irkokoyo pii meeta ntoki naishori iyiok. Narapu aitoki stima kutoka Romuruti mpaka ng'oji neji Mowuarak mpaka boundary ya Laikipia o Samburu. Paa kashipakino ajo kaanyor iltung'anak lainei oleng. Keyiolo aasat ainei amu nji ake etiu enaa dama onkuarie. Kesipa pii naa tenipuopuo ine nitumorere olosho nimparisherere olosho. Kelikini intae ajoki ena toki etaasa Lempurkel. Naa kara proud amu tenaa apa kara orkiti aroi enaata duo maanyor irmaasai pookin. Kesipa. Eitu apurusho nanu kejo oshi kore polo orbungei keeta ropiyiani nepurusho nyoo. Naa katii apa nanu ena shoto ele tasat eji Raila. Tenaa apa katupurushe nanu apa oltung'ani lekwe oen Uhuru. Amu kore apa pikipuo Uhuru kiata apuo State House kiata apa the late Lenti Mama nikipuo airoroki. Naa kore paadol Uhuru naa kaajo warlord. Tenkaraki naajoki ore abaki iltung'ani tenicham iltung'anak linonok miarr naa sii irkulie tung'anak. Najoki mara nanu warlord, jo mara kara naa warlord oyiaya kura. Ara naa warlord oyiaya kura. Neeku taa lale ake kaitaasa losho tenilo adol abaki TTI. Keetai TTI sapuk natii Mowuarak. Naifunda apa national government almost 100 million.
natii taata nkera almaasai aisom lomon le stima, lomon le plumbing, lomon le masonry. Enjere tenkaraki apa kulo arrabali amu kira yiok okulo tung'anak eji Irpokot, nikira kulo tung'anak eji Irkuume, nikira kulo tung'anak oji Irpurana. Nikijo apa kaji kinko newuon etii Murrano, kikitok Murrano tenkop ang kutoka Laikipia. Ikimurati yiok irkijanani 4,000, 5,000, naa kore kulo kijanani ewuon Almurran. Nikiata sii masaa. Naa kore kulo kijanani leitu epuo sukuuli neeta kuna masaa nepuo naa aarr irkulie oreren nereu nkishu. Kepuo aadoki Irpokot nereu nkishu, nepuo aadoki Irkuume nereu nkishu, nepuo aadoki Irpurana. Nikijo apa kaji kinko pikiuru kuna kera ang enamalmalisho. Nikijo keisidai apa pikiata ena TTI metaa kore ake loidipa class 8 tenaa loidipa form 4 enjere neidim naa ashomo ataasa kuna short courses metaa tenaa abaki neboloki koon biashara natiu enaa M-Pesa, neitibirr irkulie pikipikini, ninyang'u irkulie irpikipiki. Naa kashipa oleng amu etareto ina toki irkijanani lang. Mokure taa kiata yiok irkijanani oopuo aas kuna baa, etaa keas iltung'anak biasharani enche. Neret amu kiata sokoi sapuki, etiu enaa kore taa soko olomuruti kisapuk oleng. Kake naaku keinyang'u ntare tenkae sokoni nepuo aamirr tenkae sokoni neitobirr iropiyiani enche. Kwa hivyo keendelea maisha aibadilika tenkaraki ena nikieutua olami, eewuo sii ele ami nelotu abol enkop. Kincho iltung'anak plooti, eshetita siininche plooti enche neasita biashara enche. Kwa hivyo kore ena toki naji maendeleo tenetumi olarikoni duo oata olosho tenkoshoke nenap tenkoriong, keikumok mbaa e maendeleo naibadilisha iltung'anak ombaa sii kumok nataasa amu ataasa mbaa e stima, kitesheta silankoni, kitesheta boreholes metaa menyamal nkishu ang, keokito nkariak. Inchoo duo kiata naa nyamali oonkujit amu kiata naa kulo ashumpa oota ilchambai kituaa, kake nyamali oonkujit ake kiata. Kake kore nyamali natiu enaa nenkare, silankoni, kore osipitalini sii. Ikitesheta sipitalini, katesheta naa sipitalini kumok. Meetai ward neitu apik sipitali metaa kore kuna tasati meitoki aisho tentim. Amu kore apa yiok tormaasai keisho ake mama tenkang tenaa neiki abaki nkae lakirding'ai kulo keek. Kake kore taata keata ng'oji neiki mamai aitobiraki. Nikiata sii ngarrin nikinyang'utua ambulansi naaya inchoo duo era default function e county lakini kimpushito apa governor metaa meeta ward nemeetai ambulance. Metaa tenenyamalu mama nekwetieki aaya sipitalini. Kwa hivyo kajo duo nanu naa kashipa oleng ajo ore arikito irmaasai nkuarie naishoo Enkai matiriko kataasika haki enche neyiolo pooki. Paa kanyoo oshi duo nataasa mheshimiwa pee amu ebaiki naa etii lemeyiolo kidogo, ebaiki naa nijo najo oltung'ani kanyoo nataasa peetu apa ingil olorika. Kanyoo pee itusulari naa te siasa amu ebaiki naa kejo kulo tung'anak orfelia eitu eesai ingusia nai toldaikai obo ake. Kore duo ntoki nadede naa kedede. Kore nanu aitalau nanu kura 2017. Ore apa nyamali naata naa kaibung'ita apa nanu ele tasat oji Raila natii ena shama naji ODM. Ore ake nanu naa kaatarakaki aoru olorika lai serkali. Ena toki taa nining' eji deep state, ena toki naji system. Kaisho irmaasai kura 100%. Neyiolo pooki. Naar ake serkali amu kore iltung'anak laatara naa mheshimiwa Ruto ninye laatara nanu eboita Ole Kaparo o Kinchuri. Amu etii ntumo nikitaasa tewueji neji Mowuarak ai launch project naji resilience 2016. Naajeki ake mchana netii larikok naajeki kore peeku mijing' serkali tutakupanga. Kaji taa inko tenijing' serkali natumuta nkishu ang'? Naang'ori nkishu ang' metaa kore enkiteng' eperr keim kule ilki neidashaki duo te kifaru. Ore naidashi te kifaru naa keimu lasho nkoriong'. Naa kore apa nakatai mara nyamali ang' nkolong' naewuo. Kaji naa kinko teneeku eewuo nkolong' neeta lashumpa nkujit nemikeno kulo shambai, kaji apa iyieu nikias?
Metaa eitu alau nanu kura neyiolo iltung'anak pooki. Naa keishirita olosho. Serikali ena naji deep state lolo mang'ati apa laatara nanu. Paa matapal naake amu ipita sinia kake menya Enkai naanya iltung'ani. Kake eitu alau kura. Keyiolo pooki. Ketii daake abaki ore peekindip kura 2017 kore 2018 naa kayieu nining irmaasai ena. Ore 2018 mwezi wa 4 nikipuo ofisi e Ruto nanu wa governor Lelenku. Naajoki Ruto naa kairo te Kiswahili peening iltung'anak pooki. Naajoki Mheshimiwa Lemburgel, wewe uko na madharau. Unaenda kwa mchawi kijana hajatahiri, unawasha mimi kijana ya Kalenjin. Unafikiri hiyo mwanamke alipata kura wapi? Mimi ndio nilikunyorosha. Alafu nejo Lelenku, sasa kama mumenyang'anya yeye kiti, hii kesi yote mnawekea ni ya nini? Naje nanu Ruto, Mheshimiwa Ruto, umefikisha Wakikuyu mara ngapi? Mara 2. Shuma yako iko kwa moto, utakuja tulie pamoja. Ruto akasema, na ni kweli Lemburgel na alikuwa anafanya mikono hivi. Wacha nisukumane na hawa nione nitafika wapi. Akachukua simu. Akaambia secretary nipatie Matiang'i. Kidogo Matiang'i anapiga simu. Anaambia waziri, niko na mambusi yako hapa. Ako na kesi 30. Lakini kwa sababu najua yote tuliekelea kwa sababu ya kufuatana na kitendawili, wewe saidia yeye. Sasa hiyo nilikuwa na 9 cases with 28 accounts. 7 incitement, 1 murder, 1 assault. Lakini hata hivyo tuarete na Ruto Ngai yake na tereto ongishwa ine o malia ine. Amu kore mali na ibugoye. Kaibugoye robiani ko moleng. Pa tereto Ngai to lolo kesini amu eshomoda dal kesin isiet 8 ne wona gatal kesi obo. Na itumia yengishwa ine saidi ya milioni 17. To lolo kesin. Na shomo kotini mperot ipongwan 475 days. Aloito kotini Laikipia, Nanyuki, Nairobi. Nanyuki, Nairobi. Metaa neja na aikona kale neja betu wanakurai metaa itu rana nukura. Na itanyamalaki oleng. Kiti mbarna ibongaka kenan kore ba ibongita Nanyuki na yeye Narumoro. Kore ba yeye Narumoro aibongaki saa 5 mchana na yeye Narumoro police station. Kore usiku saa 4 anaitaini ta Narumoro na raponi ta Narumoro saa 4 usiku na yeye Maragwa forest na raponi ta Maragwa forest na yeye Nyahururu forest na raponi ta Nyahururu forest na yeye Olkalau forest na raponi ta Olkalau forest na yeye Aberdare forest na boya apik cell saa 10 ya usiku Kinangop. It was on Friday. Na per Saturday, Sunday, na staff, na rabuni Kenya, na yauni Kibera, law courts on Monday. Nyamata ngai to kana iparitai. Kaje gini ngai rayi, ngai shindana re serikali. Amerudo ya bajingi jiru na serikali ngira gilunure. Gejaba ni serikali na mata ngai haki yake kate joga shaka bala shomba ko rami ngolong lugulinjil champai. Lakini kore ngujiti nangai matangar anjo ngisho enoso ngujiti kore pesha nikibwa ingwa meda kaime na numba na golo leng meda kore anato kuna ji serikali Kenya malamba serikali meda itala una nukura ke panga kapake ajwa ke pa uruni kura na kore tanto kuna dede kaendelea nano kati tiari kajipanga kati siasa Ekibunai magana na kaitashini ekibunai magana ashole ekibunai magana endogi ajo kajilo baada na siasa mai magisi na busho Masai
ajo pole nani mayamu ngolikino nai ma lewana na kesipa ebaiki tadi na keer oltung'ani lemeyiolo nanu ni maye nang'as ajo pole nanu nanu makeon ashe oleng amu egol ena ni maye tenkaraki olosho linyi ing'orito pole oleng maimaki nanu naboisho ormaasai mayiolo aing'asie nanu amu mayiolo ajo kaa ng'oki kiata amu kajo nanu kebaiki naa ng'oki kiata amu kore nkaji amaa naa nabo ake tening'or Samburu te Samburu ning'or Samburu otii Laikipia tenaa irmaasai otii Laikipia ning'or nenia ang'itie ake natii Narok naa ninche natii Kajiado naa ninche natii Transmara kake ikiata nyamali sapuk amu meibung'a losho lemaa nemeata iltung'ana le chini nyamali ore ng'oji netii yiok nyamali naa larikok naa tenairo example are ore piilotu Laikipia tenaa kang'asunye Samburu ore piilo Samburu kore taata ilgavanai le Samburu meweni temisa nabo oseneta Leji Lelegwe nemeweni temisa nabo wale payian eji Lelelit naa nkera ake nenia enkutuk nabo kore sii kuldo meweni ore Lelelit olelegwe meweni temisa nabo o Maison nemeweni o Naisula yani yiolo larikok muj idapashate ana kiyetu nankurle ore pulotu Laikipia mewon Lempurkel temisa nabo o Sara ole Kaparo meidimai naa yiok duo larikok lormaasai ooji peikoja kore piilo Narok kore Tunai meweni temisa nabo ole Kenta nemewon Lekenta temisa nabo o Tunai o Soipan sipat kuna nikidalta ini nijo wou Kajiado kore Lelengu meweni temisa nabo o Peris o Memusi o Kato meata iltung'ani lemeloito nemeata iltung'ani lemeata kore piijo irorie Maison kore ake peaku miro lomon le Kanu meata nijoki Maison nemiroro kore piijo irorie taa Lelelit o Lelegwe tenimiro ake lomon le Ruto le UDA meitoki ijikita kore pilotu atum Lempurkel teidie tenimiro ake lomon le ODM meitoki ijikita kore piilo mbata ya Narok kore Kenta tenimiro lomon le ODM meitoki ijikita kore le Tunai eata sii ninye apa le seneta naa Ledama otimira apa yiok nchoo ake ajo miro lomon le UDA meitoki iro eidurra apa nia kop neja abaki etiu te Kajiado tene kwa hivyo kore nyamali kitok nikiata naa larikok yiok oyakita losho lemaa nyamali namayiolo taa neikoni teneyauni yiok mairoro mayiolo katejo apa nanu tenaa keidimai neishori yiok kulo arikok pooki neirrikini yiok room nabo matang'as yiok aosho kore pikindip atooshoto nikiheshimiana nikiponu naa aibung losho kindipa taa amu yiok naa waata larrabal naa kore kiata ele arrabal mikibakino metii kulo aisiasak yote neiguana te Laikipia neiguana te Samburu neipotuni ake yiok nejokini ena kitejo full stop nakata adol nanu ajo etii nkoitoi naibung'are losho lemaa naa ikindim aitumiai maa Council of Elders onkanisa neibung'a ninche neaku neutral neji te Kajiado matapal te Narok matapal noolgelat ikindipa yiok ikitejo ele ayieni kincho governor naa ele deputy nemayiani full stop neidipa ina siai piikitum naa Kenya naboisho neasi neja te Kajiado neasi neja te Samburu neasi neja te Laikipia kajo duo naa ina toki ake naret yiok amu kitumute tenkaji eyeyio kwa hivyo inetii natii taa nanu siasa amu ina naji enkae nayieu naaliki ajoki amaa amu leleyie iroro taa nikirorie irmaasai naa itii iyie siasa naa indipa aipanga katii siasa meata ntoki namelok tana rungu lilaaki koon naa kore naake amu kaata rungu naa kayiolo neing'ua ele rungu katii tiari nkiri anyeita kayiele Lempurkel nkiri ake anyeita kake kalak rungu naa meata ntoki namelok tana tenelaaki koon rungu amu keyiolo abaki
laikipia pooki ajo eitapala kura. Kwa hivyo wakati siasa ikimpimita ake adol natii suwo ombata nalo serkali. Amu ore taa pikitala yiok olorika, serkali apa natara yiok. Naa kiteng'enita taata lasima taa napar pikijing enetii serkali. Naa ina toki king'orita ajo kaji dii ishorita ilasurai kwe. Amu idol ajo ketii naake taata ena siasa namanaa. Iking'as aapuo ene adol. Kore doi shabaiki nkiteng' tenaing'or ning'as aiken enkong'u. Metaa ore piing'or nihakikisha ajo itong'oro ng'ony neitayu lodo niwok lodo. Kwa hivyo ewuo nikimpimita. Kake kelotu ina rishata naa ikintabaki ntae ajo etaa nkaji amaa ene nesham iyiok. Ene nesham iyiok. Ashe oleng. Ashe oleng Mheshimiwa Lempurkel. Kijo ashe oleng tenkaraki naa niewuo airorie irmaasai etoning'o. Naa yiolo peeku etinyikua siasa nikintoki aipot iyie naa piilotu taata alimu ajo ketaa naa kaalepitie oloing'oni mowuarak. Ajo ketaa kaalo amu itejo iyieu taa niaku deep state. Lasima pikijing enapar deep state. Okay. Naa ore taa ene musho ashe oleng kajo naa ashe oleng naa kaamon ntae nkaji yeyio enchook nkoriong naa amon ntae nkaji yeyio ajo ntomonokaki Nkai amu kegol mbaa naima negol mbaa naimarita. Naa kaisilig ake ajo ore ake amu kijo oshi yiok Sambur ore ereyiet eima nkare mepal ake meim. Kore ake amu kaigil erikore nchoo duo aimayie naagol naa nchoo abaki duo aiturraitie irmaasai amu kinturraitie abaki ore kutoka peeji atung'ayie nkishu mokure abaki apa eeta oltung'ani owosh esimu ajo ore Lara Lempurkel naata kulo kesin oowueni meeta abaki ninye loojo mateyiai nikinko pikiret Lempurkel kake kayakikishakaki nanu ntae ajo kore paarrinyoki Nkai lorika emiata wasiwasi. Kang'orr ntae nang'orr nkishu nang'orr nkulupo. Naa ketii naa oltau lai naa ore kenya ake paadol ajo ikitong'oro nkulupo amu tenaa duo katii bunge kore kuna kulupo ekidong'rany antadua ake eata inining'ining'o ajo kejo olayieni. Naa ore naake amu nejia kekianyu naake emboo ake matabau amu keji shaake emboo metabau nkutung'at. Emboo metabau nkutung'at amu ketabaua 2022. Ashe oleng nemayian ntae Nkai naamon ake nkomono nchi. Naamon ake abaki ajo ntooshokaki ake abaki simu enchekaki ake Mheshimiwa supa. Mara lasima ji paa ntoki nikincho pikiwoshoki simu. Natum abaki nanu oltau ajo ewuo naake aisilig nkaji yeyio newuo naa tenkoriong inchi. Ashe oleng nemayian ntae nkaji emaa Nkai naa matong'on Nkai meishoo yiok naboisho neisho yiok olning'o. Ashe oleng nemayian ntae Nkai. Ashe oleng taa laing'urak le Maa TV. Kijo ashe sii oleng Mheshimiwa tenkaraki niewuo taata atumore iltung'anak le Maa TV. Kayiolo ajo king'ura irmaasai kitoning'o netoning'o mbaa niimaka neton ake epwonu aing'oru iyie pilotu airorie irmaasai. Kayiolo ajo mee enkolong emaisho duo eeku enkolong edukuya ena kake kimpot iyiok nkatitin pookin tenikiata larikok ooyieu oota embae natejo kayieu nalo aduare Lempurkel amu kesipa ebaiki netii oltung'ani otejo yiolo duo naimaka kayieu nalo aoliki. Neeku ekintoomon yiolo peetejo oltung'ani keyieu kilotu nipwonu aduaa pokirare nekiyau ntae pokirare atua Maa TV nipwonu aolikino. Ashe oleng. Kijo ashe oleng Maa TV tenkaraki naa nitaa tenebo yiok tenebo Mheshimiwa Lempurkel. Kijo ashe oleng sii tenkaraki naa naewuo taata sinye atua Maa TV. Kijo ashe oleng. Nena taa enkong'u e Maa TV. Ena taa enkong'u ormaasai ina peekijo Maa amu olosho lang le Maa pookin tewueji pookin. Tenetu kidoli te Maa TV netu kidol tiai wueji. Yiolo enaa enatejo Mheshimiwa nchere yiolo tenetu kigira aitaa irmaasai nabo ashu kigira aau naboisho ormaasai Maa TV naboisho ormaasai. Yiolo peetii enkae nagira alotu neme enormaasai nemekitii yiok ine kake yiok Maa telulung'ata. Neeku kijo ashe oleng kijo amayian intae. Naa yiolo naa tenkaraki enoolong taata kijo ashe oleng Mheshimiwa tenkaraki iewuo aboitare yiok. Kijo naa ashe oleng nchoo kimayiani. Endelea tusuja Maa TV tiatua YouTube Maa TV official tenaa Facebook Maa TV official nikingira apwonu ayaki ntae naa elulung'ata. Yiolo lelo leton eitu kibaiki enaa iltung'anak lotii Laikipia lotii Baringo lotii ewuei pookin netii ekingira apwonu. Ekingira ayau ntae signal toonkolong'i naataana oleng. Neeku entusuj Maa TV entang'urr sii yiok teneeta entoki nikiyieu niretirete yiok ootu entang'urr yiok entijing yiok enkoriong. Kiomon ilarikok pookin entang'urr Maa TV amu kesipa ajo ninye ena. Neeku kijo ashe oleng Mheshimiwa nchoo naa kimayiani. Ashe oleng. Naa matejo nji amu ijo oshi taata ejoitoi. Ashe oleng Mheshimiwa. Barikiwa sana. Ashe oleng. Ashe oleng. My lady,